Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari. Kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana. Kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana. Kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, ento masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
melahang malu melajah bangsa kentawan pedang lemah pang tusing elah pang tusing campah pang tusing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajumang mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mandra pelikat bicara bang singkan di pesu berduka bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mandra pelikat bicara bang singkan di pesu berduka segenep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajumang mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mandra pelikat bicara bang singkan di pesu berduka
pengulun setre ngundang sekala ni skala melahan mantra pelikat puncarang singkan tipe subodokan. Dan apa tagih kal beliang ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani geri pulian keadaan jiwa dagang meronta besu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani geri pulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadaknya ekonomi nebuin normal
ke salon pulang buin perawatan. Rasa bangga dikana hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli Kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan Konde kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai tusing harmonis Yen subebuka kekini ngurupan pipes direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis mareng tiang mesesalan uliang nuwutin demen aketutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan Yang superaya nanging kurenan tiange Nyeger-nyegerang Mirembeyan tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal
Wah, kalau nggak ada ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luputkan kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pak lukuh pangkyang naur kewajiban tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang makin luputkan kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pak lukuh pangkyang naur kewajiban tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Di mana lagi utang? Kondeng di tengah ya, boleh kan caranya? Namanya tadi, boleh? Belum hati dia. Pak, bahkan utang itu belum hati bisa bayar utang nih kengkel nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengkel sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang lah bang kengnya kengkel caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak lu urusan. Jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayak lu urusan, Bang. Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan pemerintah kegiatan memutuskan masyarakat memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan, anten jalanan, bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
pidan mulih man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mulih to ilu jumah pedidian Kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nu bodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan ye meme ibi me nah manian me Kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nu bodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan
kal selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati.
sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi dugas belinuturang rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli ada nang beli mati sang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli ada nang beli mati sang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
yen nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidatne bemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
Angin pemargi ngiring berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati, sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan, kerasa ngampang kanyele ilang, dan kerasa sampun galahi majan, ketibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine, yak siang uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang, wentane lumpuh dan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagat masa sekolah, ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, manda ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine, yak siang uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, seurip nih kerasa petang, wentane lumpuh dan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagat masa sekolah, ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, manda ipon sami memanggil rahayu.
Rasa kambang bati semetinakan tatkala nepukin nyama brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Bagesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken nadi meruro kaman buka anake budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpat dirungu beliken raga nadi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng kakala nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi Bagesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken nadi meruro kaman buka anake budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip simpat dirungu beliken raga nadi di pasirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng tatkala nyirama layon nadi belilan kanake nyaku pangima
Hidayah Pramekawi. Udyang tusing si malu ngoraheng seton den blinga lemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan. Nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik. Yang kasta iraga yani tu sing jodoh leraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antakan tuhutin subah kena ramah. Berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik. Yang kasta iraga yani tu sing jodoh leraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi alpakan tuhutin subah kena ramah. Uli yang kasta iraga jani tu sing jodoh leraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antakan tuhutin subah kena ramah.
Ulun padu kaya Koi manam semahi Moga si domangku lak karya lang pahiku Aksamo tunok lang langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sujati ne tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau selado lampak Lascar Mungkin suwe kelawan Mangkiunang itu menanti jan pangun mandi Mengaran sang sangkul bukit Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Lugrel ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Pidana
suara Ento karman iraga Demen sing demen tetep terima Yen dadi ide Mekejang aja suge Apang tu sing ada nak sedih Dua bineda Serta medampingan Ada beten, ada neduran Mandene imbang Negelahang jani Titipan ide yang widi Dua karma Arte iraga Yang iraga Demen ngaenang nak bahagia Iraga pasti Milo bahagia Yang nak tuara Sibuk ngitungan jakan ben mani Aneh ngelalebian Iring hitungan dija berbagi Iring mangkin nanam karma Metulungin nak tuara Yen daman ngamang ide sang yang widi Pasti ngicen lebih Yen daman nulungin nak sengalah Tabungan iraga nambah Tabungan karma aneh melah Astung kara hidup peluang Yang demen mata tulung Ne tulungin doa ne pasti luang Hang jani titipan ide yang widi Dua karma arte iraga Yang iraga Demen ngaenang nak bahagia Iraga pasti Milo bahagia Yen nak tuara Sibuk ngitungan jakan bemani Aneh ngelalebian Iring hitungan dija berbagi Iring mangkin nanam karma Metulungin nak tuara Yen daman ngamang ide sang yang widi Pasti ngicen lebih Yen daman nulungin nak sengalah Tabungan iraga nambah Tabungan karma aneh melah Astung kara hidup peluang Yang demen mata tulung Ne tulungin doa ne pasti luang
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Mungkin percaya jak balian di gitu-gitu tak balian metanjun tuh. sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan. Santiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih Santiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekale ni skale ruwe binede jero
sejati sangat tresnain tiang. Nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine, ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna. Nadi jani dadi ampan, sakit hatin beline ipidan. Tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian, ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu, tresnane harapan. Jadi adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli. Nejani sapi sayang beli kerasetan si adi ngampuran dewek beli nyakitin adi. Dadi ampan, sakit hatin beline ipidan. Tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian, ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu, tresnane harapan. Nejani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli. Nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si adi ngampuran dewek beli nyakitin adi. Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan